Тюмень облачынжи чывашсем агаба суға туйне уявларыш. Кодырықра агадой кыжалгыбе шилимжичимеш худытре, онда чывашен делегации де бульже. Карда баденже лажазем дабырдатса дырашы. Ышта тепленнине бахмазыр чавашсем уцень омырдывне уйрымах кымыллашы. Кунда Орловский да вырыс ыратне эрджедегензем буштарынна. Падембе улды жубу ергелене. Утланза тада урабазембе. Шүрхе ішсем вишлензен агаба сухадуйне йыхташсем сумлы балы дывашы. Тюменде ендешсен тыван бірлежі в ергеленебе, игибине яхын чаваш пурнаган Ярковы районе хальхинже уяв керегине буштаржы. Хыназыне авалги ела ергебе шагырды варба кетсе елжеш, техимлі сыраба зайларыш. Тюмень облачынче вăдыр бинетла йыхташ пурынать. Кудырыхра ширим билік чываш ялі. Ытларах візем кындыр енже вырначны. Ендешсем шабере темеше дапхырба гушса келні. Столыпин вăхыденче коллективизация заманынче шитмел сагырвуннымы шулзенче нефть учлама тада газ кыларма бушлазан. Чывашсем Тюмень дырыхинче өмір гаяла тепленне дезен йыныш пульме палырдашы ендешсем. Аяк ридыван семжень агадой уяв жешмар. Шапла майба чываш йылы ерги ыруран ырыва гушса бырать. Наци юридаши, алыжы сталыхе, абачимеше. Тюменди чывашсем гунда халық пуянлыхе палаштарашы. Пызы гуявра тага бусса шүрбе бежерессе елара. Агадой хыны земде вери яшкаба сайланжеш. Шыне вайбухса инже жула духма хадерленеші. Шубашкара житсе республика гуненче хызен пулдарулы хепе палаштарма балырдашы. Чывашен гларым вали Ирина Николаева.